muri Angola uyu munsi bari mu itora bari biteze ko riba ingorabahizi mu mateka ya demokarasi. Perezida uriho ubu Joao Lourenço yarihanganyemo na Adalberto Costa Jr utavuga rumwe n'ubutegetsi ukunzwe n'abaturage. Muri Afurika y'Epfo abagize urugaga rw'abakozi ibihumbi uyu munsi bakoze urugendo i Pretoria na Cape Town bamagana izamuka ry'ibiciro, imishahara mito, imisoro n'ibura ry'imirimo. Abakozi ba leta bifatanije nabo. Ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu ryatangaje ko abimukira b'Abanyafurika 32,450 babonywe n'ingabo za Libya hafi y'inkombe kuva mu mwaka ushize. Muri Nigeria, Peter Obiyo wahoze ari guverineri wa leta ya Anambra ufite imyaka 61 harashakisha amajwi mu rubyiruko mu matora ya perezida yo mu mwaka utaha, mu gihe abandi bakandida bari mu myaka ya za 70. Naho muri Cote d'Ivoire, smartphone ya mbere ikorerwa mu gihugu ubu iri ku isoko. Iyi telefone igezweho ishobora kumva komande mu ndimi 16 gakondo kandi igasubiza mu ijwi no mu nyandiko.